Honor Magic V6 je neverovatno tanak, ali i neverovatno moćan. Zapravo, donosi bukvalno sve što očekujete od vrhunskog flagshipa, ali sa 2 ekrana. Pogledajte recenziju. Kada govorimo o savitljivim telefonima, poslednjih nekoliko godina uglavnom smo slušali iste priče. Uređaji postaju tanji, nešto snažniji i dobijaju manje nadogradnje iz generacije u generaciju uz očigledne kompromise, pre svega u domenu baterije i kamera. Međutim, Honor pokušava da promeni pravila igre i pokaže da foldable telefon više ne mora da bude kompromis između dizajna, autonomije, izdržljivosti i performansi. Honor Magic V6 je trenutno najmoćniji telefon sa 2 ekrana. Evo i zašto. Prva stvar koju ćete primetiti kod Magic V6 jeste koliko je neverovatno tanak. Kada je otvoren, debljina iznosi svega 4,1 mm, dok je u zatvorenom stanju uređaj debeo samo 9 mm. Masa od oko 220 grama dodatno doprinosi utisku da u ruci držite klasičan premium telefon, a ne uređaj koji se pretvara u gotovo 8 inča veliki tablet. Ono što je posebno impresivno jeste činjenica da ovako tanak profil nije postignut žrtvovanjem baterije ili izdržljivosti. Honor je potpuno redizajnirao unutrašnju arhitekturu uređaja i na minimum sveo čak 6 ključnih komponenti, i to antenski sistem, zvučnike, SIM modul, USB konektor, NFC modul i vibracioni motor. Svi ovi delovi su potpuno rekonstruisani kako bi zauzimali manje prostora, ali da pritom ne ugroze performanse. I dovoljno da pogledate USB-C ulaz i shvatit ćete da je Honor dostigao debljinu ispod koje neće moći da se ide po pitanju smanjivanja dimenzija, a iskreno nema ni potrebe. Zato što je sklopljen Magic V6 poput nekog standardnog drugog telefona sa jednim ekranom. Kada ga držite zatvorenog, vrlo lako možete zaboraviti da koristite foldable. Honor posebno naglašava da Magic V6 ne treba da ostavlja utisak tableta presavijenog na pola, već uređaja koji prirodno prelazi između 2 oblika korišćenja. Inače, dostupan je u 3 boje, a pored ove klasične crne, zanimljive su zlatna i crvena. Što se tiče otpornosti, telefon stiže sa IP68 i IP69 sertifikatima i to je najviše što možete da dobijete. Ojačani su kućište i šarka koje će podneti 500.000 otvaranja. I zaista, C uređaj deluje ne samo moderno, već je veoma čvrsto i pouzdano. Tu se zaista vidi napredak u odnosu na prethodne generacije. Međutim, dizajn nije jedina oblast u kojoj Honor pokušava da pomeri granice. Jedan od najvećih izazova kod savitljivih telefona od uvek je bila baterija, a upravo tu Magic V6 pravi ogroman iskorak. Honor tvrdi da se ovde nalazi najveća baterija ikada ugrađena u jedan savitljivi telefon. U pitanju je nova generacija silicijum-karbonske baterije sa čak 25% silicijuma, što je značajno više od približno 15-16% koliko koriste drugi proizvođači. Zahvaljujući tome, postignuta je energijska gustina od oko 921 Wh po litru, a kapacitet baterije je ovde 6660 mAh. I to je za ovako tanak uređaj spektakularno. Praktičan rezultat je autonomija koja prema T-Finald testiranju omogućava čak 24 sata rada na unutrašnjem ekranu. To je podatak koji je donedavno delovao gotovo nemoguće za jedan foldable uređaj. Pored toga, podržano je punjenje od 80 W, kao i 66 W bežičnog punjenja, a tu i obrnuto bežično punjenje za drugi uređaj. Honor je dodatno napredio fizičku strukturu baterije i separatora, koji sada pruža više od 40% veću otpornost na mehanička oštećenja. Tu su i unapređena hemijska stabilnost i sistem upravljanja energijom koji bi trebalo da doprinesu dugotrajnom očuvanju kapaciteta baterije. I Honor je već godinama jedan od pionira u razvoju ove tehnologije i to se zaista vidi. U praksi, baterija je bez problema mogla da izgora 2 dana korišćenja, čak i uz obilan rad sa velikim ekranom. A kada smo kod njega, unutrašnji ekran je dijagonale 7,95 inča. Reč je o LTPO AMOLED panelu sa adaptivnim osvežavanjem od 1 do 120 Hz, rezolucijom od 2352 x 2172 piksela i maksimalnim HDR osvetljenjem od čak 5000 nita. I manji spoljašnji ekran također ne deluje kao kompromis, dijagonala od 6,52 inča, LTPO AMOLED tehnologija
Osvežavanje od 120 Hz i HDR osvetljenje koje ide čak do 6000 nita čine ga potpuno ravnopravnim flagship ekranom. Zapravo, ovo su subjektivno rečeno dva najbolje ekrana na nekom telefonu koji sam do sada video. Oštrina, boje, dinamika pa i čitljivost sve je na najvišem mogućem nivou. Potrebno je istaći i kvalitet pregiba. Zahvaljujući novoj generaciji fleksibilnog UTG stakla i SGS certifikaciji, dubina pregiba smanjena je za čak 44% u odnosu na prethodnu generaciju. Pored toga, otpornost unutrašnjeg ekrana na udarce povećana je za 33%. Velika pažnja posvećena i refleksijama. Upotreba sloja silicijum nitrida omogućila je rekordno nisku reflektivnost na oba ekrana, dok spoljašnji panel postiže refleksiju od svega 1,5%, to znači bolju vidljivost na jakom svetlu i prijatnije korišćenje na otvorenom. Spoljašnji ekran zaštićen je Nano Crystal Shield staklom sa čak 5600 ultra preciznih zaštitnih slojeva. Honor navodi čak 10 puta veću otpornost na padove, 15 puta veću otpornost na grebanje i 3 puta bolje antirefleks karakteristike. Dodatna prednost je podrška za stylus na oba ekrana, što otvara nove mogućnosti za kreativne korisnike i produktivnost. Ni to nije sve, pa je obezbeđeno čuvanje očiju i prijatno dugotrajno korišćenje uz PWM dimming frekvencije od čak 4320 Hz, kao i Honor AI defocus display tehnologiju koja radi u više od 2000 aplikacija i smanjuje zamor očiju tokom duže korišćenja. Iako kamere nikada nisu bile glavni fokus na sklopivim modelima, Honor nije želeo da pravi kompromise ni na tom planu. Uprkos veoma tankom kućištu, Magic V6 dolazi sa trostrukim sistemom kamera koji podrazumeva i periskopsku telefotokameru od 64 megapiksela. Glavni senzor od 50 megapiksela posjeduje otvor blende f1.6 i optičku stabilizaciju slike. Tu je i ultraširoka kamera sa 50 megapiksela. Ipak, najveću pažnju privlači telefoto modul sa senzorom od pola inča, što je izuzetno ozbiljan hardver za jedan savitljivi telefon. Podržan je trostruki optički zoom sa ekvivalentnom žižnom daljinom od 70 mm, a dodatnu stabilnost pruža profesionalni OIS sistem sa CIPA 6.5 sertifikacijom. I to je izuzetan nivo stabilizacije. Rezultat u praksi su fantastični kadrovi uz pomoć sva tri objektiva. Dobit ćete pregrštu dinamike i detalja, veoma jarke boje i kadrove spremne za društvene mreže. Čak i kod izazovnih situacija ili slikanjem telefoto objektivom dobijate oštre i detaljne slike. Ovo je bez dileme trenutno najbolja kamera na jednom sklopivom modelu. Naravno, bit će tu i nešto obrade uz pomoć AI algoritma i to se primećuje kod digitalnog zooma, ali Honor ovde nije bio tako agresivan kao kod nekih drugih modela. Videozapisi su fluidni, stabilni sa podrškom za do 4K zapise. U odnosu na druge telefone fokusirane pre svega na kameru, jedina razlika koja se ovde vidi je u zaista jako zahtevnim scenama, poput onih sa izrazito malo svetla ili sa veštačkim osvetljenjem. A kada pređemo na performanse, Magic V6 koristi Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor izrađen u 3 nanometarskom proizvodnom procesu. Ovo je ujedno i prvi savitljivi telefon koji koristi ovaj chipset. Posebno zanimljiv deo priče jeste njegov rashladni sistem. Honor koristi sopstveni E2 čip za upravljanje energijom, kao i ogromnu površinu za odvođenje toplote od oko 14.000 kvadratnih milimetara. Tu je i veoma tanka vapor chamber komora debljine svega 0,22 mm. Cilj ovog sistema nije samo postizanje visokih benchmark rezultata, već održavanje stabilnih performansi tokom dužeg igranja, multitaskinga, uređivanja sadržaja i AI zadataka bez pregrevanja i agresivnog trotlinga. I zaista, telefon je sve vreme radio munjevito brzo u svim situacijama bez previše zagrevanja. Softverska strana uređaja takođe donosi nekoliko zanimljivih noviteta. Honor je veliki fokus stavio na povezivanje sa drugim ekosistemima, posebno Apple uređajima. Kroz Honor Connect moguće je sinhronizovati obaveštenje između Magic V6 telefona i iPhone ili iPad uređaja, čak i Apple Watch može prikazivati poruke i notifikacije koje stižu za oba sistema. A uz sličan dizajn i radno okruženje, Honor očigledno pokušava da se pozicionira kao rešenje između Apple i Android sveta i to može da bude vrlo zanimljivo u budućnosti. Ističemo i set AI funkcija, a Honor i dalje ostaje jedini sa podrškom za srpski jezik, pa ćete telefon moći da koristite i za prevođenje, titlove u videozapisima, a tu su i druge opcije za obradu slika i kreiranje sadržaja. Takođe, telefon se odlično snalazi i sa multitaskingom i poslovnim okruženjem kada će u velikoj meri moći da zameni
tablete svakako, a verovatno i laptop računare. Sve u svemu, Honor Magic V6 je najjači Honor do sada i najmoćniji telefon sa 2 ekrana koji možete da kupite. Izuzetno tanak profil, mala masa, ogromna baterija, vrhunski ekrani, napredan sistem kamera i najnoviji Snapdragon chipset čine paket koji sasvim briše granice između klasičnog flagship telefona i foldable uređaja. Zbog svega navedenog dobija našu preporuku.